Ikaze kuri Ndabaga TV, urubuga rw'amakuru rw'ibitekerezo. Mbere yo gutangira reka nongere kubisabira ushobora gukanda kuri subscribe, ugakanda kuzogera, kuri like, share, kandi ugatanga n'igitekerezo cyanyu. bibutsa ko mushobora no kunyandikira kuri adresse email byageze kwa ndabaga@gmail.com. Nge turi kumwe ndi Constance Mutimukeye. Uyu munsi tugiye kureba ingingo ebyiri. Imyigaragambyo yabaye mu mujyi w'Igoma yamagana ko abapolisi b'u Rwanda bamwe tumenyereye ko bahora bica abanyarwanda bazoherezwa muri misiyo Igoma. Ni inkuru dukesha ibinyamakuru byinshi byayitangaje. Turarangiza ku rugendo rutunguranye rwa Paul Kagame i Paris aho yakiriwe na Emmanuel Macron. Muri iki gitondo ku itariki ya 20 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021 haramutse havugwa imyigaragambyo yabereye mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myigaragambyo ikaba yari igamije kwamagana ko abapolisi b'u Rwanda bazoherezwayo. Nk'uko tubikesha ibinyamakuru byinshi, riratangaza ko muri iki gitondo itangazamakuru ryo mu mujyi wa Goma ryavuze ko hari amakimbirane ahantu henshi mu mujyi wa Goma muri Nord Kivu. Reka tubanze turebe amashusho. Ngo muri iyo myigaragambyo hakaba hapfuyemo abantu batari bake, barimo umupolisi umwe n'abigaragambyaga babiri, bakaba bishwe muri iki gitondo. Ngo uwa mbere akaba yiciwe muri karitsiye yitwa Majengo mu majyaruguru ya Goma, undi akaba yapfuye ahagana saa sita ahitwa Ndosho, abo bombi bakaba bishwe barashwe. Muri iyo myigaragambyo bakaba batwitse amapine, bagahagarika imihanda ku buryo nta kintu kinyuramo, ku buryo nk'uko biboneka mu mashusho umuntu abona yuko hari ikintu cyabaye mu makaritsiye amwe n'amwe yo mu mujyi wa Goma. Iyo myigaragambyo irakurikira amasezerano yahabaye hagati ya Kinshasa na Kigali. Ngo ayo masezerano yavuzweho byinshi, yashyizweho umukono hashize icyumweru i Kigali hagati ya polisi y'u Rwanda n'iya Kongo. Intego y'ayo masezerano ikaba ariyo kurinda umutekano ku mupaka hagati y'ibyo bihugu byombi. Ngo polisi y'u Rwanda ikaba yari yarerekanye ko ishobora kwemera gushyira baze yo gukoreramo Igoma muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyo ntego akaba ariyo yatumye abenshi bayivugaho i Kinshasa, cyane cyane abatavuga rumwe na leta ya Kongo. Ngo umwe muri abo akaba ari Martin Fayulu, umuhuzabikorwa wa Coalition Lamuka. Bakavuga yuko ibyo ngibyo byaba ari ugushyira mu bikorwa icyo bita balkanisation de la RDC, bakaba bahamagarira abanyekongo kwanga ko abapolisi bo mu Rwanda baza i Goma. Naho ku ruhande rw'Kinshasa hakaba hari Generali Dieudonné Hamuri Bahigwa, akaba ari komisiyoneri mukuru wa polisi ku rwego rw'igihugu rwa Kongo. Akaba yaravuze ko polisi y'igihugu ishobora gukora inshingano zayo ishinzwe zo kurinda umutekano w'igihugu neza, kandi ikaba ishobora kurindira umutekano abaturage. Akaba yarongeyeho ko nta mupolisi n'umwe na unite n'imwe irimo iritegura aho ariho hose, haba mu Rwanda cyangwa mu kindi gihugu kugira ngo baze iwabo i Goma. Ariko ngo igitera impungenge kikaba ari uko nta muntu uzi ikiri muri ayo masezerano yashyizweho umukono i Kigali. Abantu bakaba bafite impungenge y'uko bazisanga polisi y'u Rwanda yageze i Goma.
Ibyo bikaba byavuzwe na Jacques Sinzahera, akaba ari imirimbanyi y'urugaga rw'abaturage AMCA Congo, akaba yaravuze ati aranyomoje kubera yuko hari abaturage bari batangiye gukeka ko hazaza abapolisi bavuye mu Rwanda bakaza kurindira umutekano Goma. Iyo mirimbanyi ikaba yongeyeho ko urubyiruko rwo muri Kivu y'Amajyaruguru rwamaganye ruvuze oya kuri ayo masezerano yakorewe mu Rwanda, ibyo bikaba bidakurikije constitution. Yongeyeho ko niba bashaka kwinjiza ingabo z'abanyamahanga bagomba kubanza bakabaza abaturage. General Hamuri ntabwo yatubwiye ibyavugiwe mu Rwanda. Ku rubuga rwa Twitter nk'uko tubibona, Lucha ikaba ari imwe muri organisation z'urubyiruko ku rwego rw'igihugu ziharanira yuko muri Congo haba amahoro. Rwari rwanabitangaje ruvuga ko ejo kuwa mbere ku itariki ya 20 ukwezi kwa 12 mwaka 2021 ibikorwa byose bizahagarara mu mujyi wa Goma. Umujyi uzahagarara kugira ngo hamaganwe uko abayobozi barebera ubwicanyi n'ishimutwa ry'abaturage, kandi nanone kugira ngo havugwe oya ku gikorwa icyo ari cyo cyose cyakorwa na polisi y'u Rwanda muri RDC. Abanyekongo nabo bakomeje gukwirakwiza ibyabaye kuri Twitter. Uyu nguyu aravuga ati kuri uyu wa mbere tariki ya 20 ukwezi kwa 12 mwaka 2021 umunsi umujyi wahagaze mu karere kose ka Goma kugira ngo havugwe oya ku bapolisi b'u Rwanda igoma, oya ku mutekano muke haba ku manywa na nimugoroba umaze igihe kirekire, oya ku bwicanyi butagira n'umwe bugirira impuhwe. Byabaye ngombwa ko Vincent Karega akaba ari we uhagarariye u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nawe avuga ko nta polisi cyangwa ingabo z'u Rwanda ziri muri RDC, nta cyasobanura impamvu baba bahari. Imishinga yo kwamagana ibikorwa by'iterabwoba mu karere izakorwa mu rwego rwa EAPCO ntabwo biratangira gushyirwa mu bikorwa muri RDC kuri uyu munsi. Mu gusoza iyi nkuru, twahamagarira urubyiruko rw'u Rwanda kumenya kwirwanaho nk'uko bagenzi babo muri Goma babikoze. Murabona ko bagize ubutwari bakajya mu muhanda bakamagana yuko abicanyi tumenyereye mu Rwanda boherezwa iwabo. Ni ukubitega amaso, bishobora kuzarangira batoherejweyo. Isomo tugomba kuvanamo ni uko iki gihe ari igihe cyo kwirwanaho. Tugeze ku nkuru ya kabiri, turacyari kuri Ndabaga TV, turakomeza gusaba abataraduha subscribe kuyiduha. Paul Kagame yageze mu Bufaransa uyu munsi, akaba yakiriwe na Emmanuel Macron. Nk'uko tubikesha amashusho ya AFP, akaba ari ikigo cy'Abafaransa gitangaza amakuru, turabona ko Emmanuel Macron yakiriye mugenzi we Paul Kagame.
Masque split. Ah, voilà. Merci. Iyo nkuru nanone turayikesha Twitter y'Urugwiro yavuze ko mu gicamunsi uyu munsi Perezida Emmanuel Macron yakiriye Perezida Kagame kuri Elysée kugira ngo basangire banakora ku ngingo zitandukanye zireba umubano uri hagati w'ibyo bihugu byombi. Kuri uyu mugoroba ndimo ndategura amakuru nagerageje kureba nta kintu kiratangazwa mu binyamakuru byo mu Bufaransa kuri urwo rugendo rwa Paul Kagame mu Bufaransa. Muri aka kanya negura iyi nkuru ari kuvuga nimugoroba turasanga ku rubuga rwa Elysée ni ukuvuga umuntu yageranya nk'Urugwiro mu Rwanda baravuga ko saa 7:15 ko Emmanuel Macron yagiranye ikiganiro na Perezida wa Repubulika w'u Rwanda Paul Kagame. Nk'uko bisanzwe Emmanuel Macron nta kintu aratangaza kuri Twitter, haba no ku rubuga rwa Twitter rwa Elysée nabo nta kintu baratangaza. Ari igihe umuntu aba yarabaye icyo twita mu Gifaransa rebure, ni ukuvuga ko umuntu bamwakira kuko bakeneye kumwakira kubera inyungu zabo, ariko bakaba badashobora kubyereka abaturage babo. N'ikimenyimenyi na kinyamakuru gitangaza amakuru mu binyamakuru bikomeye kiragira icyo kibivugaho. Hari ikinyamakuru kimwe gusa cyitwa Boursorama, ubundi ni ikintu gitangaza ibintu bijyanye n'ubukungu, nicyo cyonyine cyavuze yuko Kagame yaje mu Bufaransa. Mu binyamakuru bikomeye umuntu arebye muri Google nta kirabivugaho, wenda ejo izaba yasohotse ariko ubu ngubu nta kintu barayivugaho. Ubwo bivuze ko Abafaransa nta kintu ibabwiye na gato na gato. Cyane cyane ko turi mu bihe by'amatora, hakaba hari inkuru nyinshi zishimishije gusoma cyangwa zishyushye. Birumvikana ko ibinyamakuru bidashaka guta umwanya bivuga yuko umwicanyi yagarutse mu Bufaransa. Cyakora uwo diplomasi y'Ubufaransa yohereje kugira ngo atabare Emmanuel Macron ni ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda Anfray Antoine, watangaje ku rubuga rwe rwa Twitter ko uyu munsi habayeho gusangira n'akazi, kuba gusangira bivanze no gukora ku ngoro ya Elysée hamwe na Emmanuel Macron mu gutegura inama izakurikira hagati ya Union Européenne na Union Africaine mu rwego rwa Europe mu mwaka wa 2022 France. Icyo umuntu yazirikana ahangaha ni uko kuva ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere mwaka wa 2022 kugera ku itariki ya 30 ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2022 Union Européenne izaba iyobowe n'Ubufaransa. Bivuze ko byibuze kugera mu kwezi kwa kane ari Emmanuel Macron uzaba uhagarariye Ubufaransa. Kuki kugera mu kwezi kwa kane? Kuko mu kwezi kwa kane nibwo hazabaho amatora y'umukuru w'igihugu mu Bufaransa. Aramutse adatowe ntabwo ari we wakomeza guhagararira Ubufaransa. Ikindi umuntu yazirikana ni uko mu gihe hazaba hasigaye amezi 2 mbere y'amatora yo mu Bufaransa, ari ukuvuga ejo bundi mu kwezi kwa kabiri, amategeko y'Ubufaransa azaba asaba Emmanuel Macron kugira devoir de réserve. Ni ukuvuga ko azajya avuga amagambo makeya cyane cyane mu bikorwa bya politike, kuko azaba arimo arapiganwa n'abandi kugira ngo adakoresha umwanya afite w'umukuru w'igihugu agatwara umwanya mwinshi mu itangazamakuru, gutyo bikaba byaba ari nko kudaha amahirwe amwe ku bantu bose bazaba barimo bariyamamaza. Iryo ryari isomo rya demokarasi tuvana mu bindi bihugu. Tugarutse ku murongo ku nkuru yacu, birumvikana ko ubwo buyobozi bwa Union Européenne ari bwo diplomasi yo mu Bufaransa ishaka kwitwaza kugira ngo isobanure ko yakiriye umwicanyi Paul Kagame. Cyakora ikintu gishimishije nta nubwo yamuvuze izina, no kuyashyizeho Twitter ya RBA, ubundi ntiyanamuvuga n'izina. Ikibabaje ahangaha nuko asigaye aza yihishe, nta nubwo umuntu ashobora kujya kwigaragambya
buri butaha Kagame nuza mu Bufaransa uzaze utihishe ubitangaze kare kugira ngo tuze kukwakira. Aha ni ku musozo w'amakuru y'uyu munsi. Turongera kwibutsa ku batarabikora kuduha subscribe, like no kuza gusangiza abandi aya makuru niba mwayakunze. Nge twari kumwe ndi Constance Mutimukeye, mugume mu mahoro no mu rukundo rw'Imana naho ubutaha.